ngasi phongkhiba tungan ba manipuri sifong sing amasum thokiba thawdo wathok singdagi maruebi I paw sing myamna thamjigi ahanbada China ki Jahaz na Philippine ki Coast Guard ki Jahaz ta military grade laser kapsilk ready yamna wathok wediba South China Sea SCS da Chinese Coast Guard ki Jahaz amana Philippines Coast Guard ki Jahaz amana military grade laser kapsilk re maduna maram oiduna crew kharadi ngaki oina mit ubang namkhidi haina pawgi sourcing haidi thawdo do hokhiba tang tarukta Philippines forces na khudum chalaga leibi ising de lupshin khina ba ani suba Thomas Sol manak thokibani Philippines petrol jahaz BRP Malapas kuadu Sol sid holakpada Chinese jahaz aduna yamna khudong thiningai oiba mongda meter sam kuntraga tre tamak thapa maphamda honjalakhi haina ngasi Philippines Coast Guard na thadoki pugorol amana hari mamang du Chinese Coast Guard na Philippines Coast Guard ki jahaz sing thingna bonaki adubo laser kapsilaktuna Filipino personal khara mamit uhan khidaba sidi handa kesin ahan ma thodokni haina Philippines Coast Guard ki spokesperson Commodore Armanda Balilo na phongdoki Chinese jahaz na Philippines ki jahaz aduda asangma masugi laser anira kapsilakhi maduda jahaz adugi crew khrang hak mamit ukhidi haina Philippines Coast Guard na thok thadokiba orol amada haidi Beijing na Chinese Foreign Ministry ki spokesperson Wang Win na phongdokiba matungina Philippines Coast Guard ki jahaz aduna ayaba yauduna China ki ising sarukta honjalakhiben haidi thawong adura China ki law amasum international law gi makhana Chinese Coast Guard na professional oiba mong na pakhum pikhibani haina Wang na haki mahanati laser kapi gi wapum pangiti panbe yabde prithvi ki yamna maruwaiba samudra gi lambi oidiba South China Sea China sara maudra gi mathakta makhoi gi ni haina claim tawri masina maram oiduna samudra si akoibida laidiba lebak singa lan thulakpa yaba mon ungkhanari samudra si gi ithat kya China na military mapang samgatuna lebak kya threat tawri hanisu pausna makhatana phungdorakli amaromdana Russia si Europe apun ma da khwaidigi chawba threat oidi Norway Russia si apun ma Europe to khwaidigi maru oiba security threat oidi masi yamna kuina su oikhigadawri haina Norway gi intelligence officials na phungdokre Norway gi activist amana Quran mai thaduna protest tawkiba aduna maram oiduna Norway da terrorist attack tarakpa yai haina su officials na section y kre Russia si ngasidi Norway gi amasum apuba Europe ki security de khwaidigi chawba threat oire nongsup leibak singa ungkhatnariba si yamna kuina makasa takedawri haina Norway gi defense minister Bjorns Arbin Gramana phungdoki Norway gi security service ahungi maikedi gi sarkar gi mafam gi sahi yoeba threat ki pawdam khraba matungda Aril da Grama wafam se phungdoki bani Islam gi lairik Quran mai thabi gi thawdok Sweden gi capital da thokibadu yamna khana bhawbo oina thoki amasum Norway da su sahi shita thokpa yai haina PSD hairaga khangnaba domestic security service ki makok bit gangas naiki asiguma thawdo si Norway da thokpa matamda wakhulon hakchilakpa amasum Norway gi mayokta terrorist attack tawnaba honarakpigi chang hengalakpa yai haina bit gangas naiki foreign Norwegian intelligence service ki deputy head last nordram na phungdokibida Russia na Norway gi thaw amsung gas installation singda mang tak pathuana na bo honarakpa yai haidi Norway gi thaw amsung gas installation da akaiba thoklabada Europe apunbada awaba tagani haina NSM gi makok Sophie Nenstron haiki Ukraine thokliba lana maram oiduna Russia na nungsup leipak sing gas export tawba tokraba matungda Norway si hojik Europe ki khwaidigi maruiba energy supplier oidi haina su noramdram na haikhen su pausna makhatana su phungdorakli Atopa pawamadana miyoi kyari ki namthak tawduna lupa lakh anirom khomgatlamba miyoi ama cyber crime police na Delhi degi fare Oscar Ali Inspector MD Riyas Uddin Shah Jamilur Khan kauba miyoi ahungi ming sijinaduna miyoi kyari namthak tawduna lupa lakh anirom khomgatlamba miyoi ama cyber crime Manipur gi SP Hobson Shapam gi miyang makhada February 10 da Delhi gi Maharani Bagh mayuknana leiba kilokri degi fare faraba miyoi aduri Thobal district ki Lilong Samru thongdigi Adil Khan apokpa makak mayum Islaur Rahamani mana tungan bamioi kya da WhatsApp ki kuthang na message thartuna masuknai bamioi singsaduna sel pirak na bakhangalakhi phone pay amadi Manipur Rural Bank ki account number piraktuna thajahlaba matung miyoi kya di yamlaba senpham sing du khumgakhibani
ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯏꯪ 2022ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 23ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯁꯀꯔ ꯑꯂꯤ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯀꯔ ꯑꯂꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯍꯪꯂꯨꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯆꯞ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ साइबर क्राइम पुलिस ना थिगत की थबक पैखटपगा लोइनना एसआई राजेश ना लुसिंग साइबर क्राइम पुलिस की टीम अमना मिवे दिल्ली द फखटखिबनी फाराबा मिवे दुदिगी Samsung Galaxy Mobile handset amadi Jio SIM ama phangki फाराबा मिवे दु मणिपुर पुरकपगा लोइनना सलिबा था सिगी तरागा मथोइदा इम्फाल वेस्ट की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट पुथोकलाबा मतुंग पुलिस कस्टडी द थमननाबा नुमित मरी नि गिवाबा रिमांड लाउथखरे मिवे दुगी मथकता थिगतपगी थबक मखा ताना सथबगा लोइनना अथुबा मतमदा चार्जशीट थागलगने हारि साइबर क्राइम पुलिस की मेकेदिगी असिगुम नमथाक तौबा मियोइसिंदगी सेक्शनबियु कनागुम सिंगना मरु ओइना पाउ नत्रगना सेल पिरकनबा हाइरकलाबदी मियोइ अदुदा पर्सनल ओइना पाउ फाउनदुना असुम अरान हाना थिदोकपियु हाइरेनसु पाउसिना मखा ताना फोंदोरकली लोइसिलकपोइना तोपा पाउ तंग म्यामना थमजगे म्याम लोइफम मियेंग तमिनेसैनसु चैनल सिगी मेकेदिगी म्यांगी फमना थमजरी लौ परि लिसिंग अनि रोमदगी लेबाक कोथोकपगी अयाबा पीदिबा ऑफिसर की मथकता मियेंग संगबियु लौसाल थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैबा लांगथेल अमदी फुंद्रगी लौ परिंग लिसिंग अनि मुकी लौकोनगी लेबाक कोथोक्तुना अमुंग हना लौ उबा यादनाबो होनरिबा डिस्ट्रिक्ट असिगी एग्रीकल्चर ऑफिसर की मथकता लेंगांग अमदी मरी लेनेबा अथॉरिटी न अहेन मियेंग संगबियु हाइना लौमी सिनमी अपुन बलुप लौसाल की प्रेसिडेंट मुतुम जदुम सुरामनी न वकलगली लौसाल थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लौसाल की यूनिट की मेंबर अमदी लांगथेल की क्लब सिंगना सिंदुरंगसी मणिपुर प्रेस कपता पावगी मिफम अमा पांगथोखरे पावगी मिफम अदुदा मुतुम सुरामनी न हाई दी कंजर्वेशन ऑफ पेडीलैंड्स एंड वेटलैंड्स एक्ट 2014 एक्ट असिना लैना लैना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लबुक मांगसिलकपा लेथ्री एक असिबु मथौ निंगथिना पांगथोकनाबा लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल अमदी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी लैरिबनी लोकल लेवल मॉनिटरिंग कमिटी ओरिबा एग्रीकल्चरल ऑफिसर अमगी मथौदी मागी मकोक थोंगबसिंग रिपोर्ट पिगनी लौफम अमा कन्वर्सन नत्रगना डाइवर्सन तौबुदा माकी शक्ति लेथ्रे अदुबु थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एग्रीकल्चरल ऑफिसर असिना अयाबा पिदुना टॉप सोल लौथोकी हाबु वाफम असिदी माकी शक्ति नतबादु लाना सिजिनरे ताकपनी एक असी वायोलेंस तौबगिदमक माकी मथक्ता लेंगान एक्शन लौखटपि वाइखि मांगना मखाताना हाय मलेमगी ओइना कोविड चैथेंग फंगबा सही अहुम मपुंग फागदौरे पेंडेमिक की चैथेंग असी इंडिया खक्ता नतना मलेमगी अयामा लेबाकसिंगदा चैथेंग फंगनरि चैथेंग फंगिबा लेबाक इंडिया यावना लेबाक चामंग तरेट की असौबा खना नैनबा G20 Summit 2023 असिगी पानमदी सही खरगी मतुंग चाबा फंगदबा मिगी मसिंग हेंगलकदबा असी मतौ क्रमना मयुनगदगी हाइबसिनी हाइखि इरमदा मणिपुर सिदसु सिंगमाई सिंग पाथकनना मरु कोकथोरकपदगी सही सु पतुरियलगी इसिंग मरांग काइन फंगलक्तबा लोइनना तंपाकी पाट नोंमनोमगी मसिंग हंथरकपना मरम मोइदुना नोंगी इसिंग योकपा ngamlaktre मसिना थकना सानबा इसिंगी वालकपदा नतना लौ सिंगुदा असौबु सेथिंग पिरकली मरम मसिना डी कंजर्वेशन पेडीलैंड्स एंड वेटलैंड्स एक्ट 2014 असि मम्मी खक्तिगी ओइना थाबिगनो एक असिगी मरुम नोंमनोमगी मंगसिलकलीबा लबुक सिंग असि पावर मिसविस तौब ऑफिसर लेबननी हाइकेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली हौजिकोइनदी म्याम पाउस मतांग सा लुसिंजरगे अमसु म्याम पुना नोबा अपडेट ngamiनसी